Sit Chani Ganimpu Humdoi Leba Bihar Assembly Mikhalda NDA na Chauna Mai Pakre Chief Minister Nitish Kumar na Amuhana CM Oigadori Ngarang Haido Kiba Mikhalgi region ta NDA na Sit Chani ga Subna Ani Fangduna Chauna Mai Pakhi Mikhal Lautokba Aduda National Democratic Alliance Oiriba BJP na Sit Marfu Mapan JDU na Sit Marfu Manga Ram Vilas na Sit Taramapan SAMS na Sit Manga RLM na Sit Mari Fangkibani Aduga NDA ga Thengna Kiba Mahagatbandhan gi RJD na Sit Kungamanga INC na Sit Taruk CPI MLL na Sit Ani CPIM na Sit Ama IIP na Sit Ama Fangkibani Aduga OSC na Luchingba AIMIN na Sit Manga Fangkibani Panbayabadi Mikhalasi Tangkak Ani Thokna November 3 amadi 13 pangthokibani